Fuvu wa maino gango ina baba chabazinga ninze mutabaniwo asidikivo kozika kaire ndi mwisemena nzere kandugira olusoga lwange kuba nibentegeera era leka mpagira obusoga bwange kubanga enviira baba chabazinga waifeiwe wangalo obukedege bufe era baba oli maino gango ino oli muti gwa mawa toninika mbananga obusoga buleire idobo namadya gaitanda ebirungi bingi yeweife n'olusozi kagulu gye tusimuka. I shared out the song and the feedback was good. Namunonya, he was not a bad boy. Yaida namubuuza, of course went through some interviews. Olwembo lwa Ndi Musoga wemba muluwuliriza abasoga twalukyusiiza lwakyuseemu lule lwali okusooka tini luno lwe twamuweerereko olw'abambasada twabutwairemu abeeti mwidi ng'ono omwami ono gwe muyina wano mwisemena so ono mwisemena abandi bebe bati baidi mayina ge matuufu nti nikakaire abandi bebe baidi yazaalibwa mu lwembo lwo twayongeiremu kubanga mu lwembo lwo what attracted me more yayogera because for us if being Basoga is also an attraction. You didn't know? Omwami omusoga is an attraction. Obero chidi? Abe. Omwami omusoga tanobya mukazi. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulumu kulabirira n'okuyoyota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga ka baby. Tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwe kansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Okay, kale CRUZ exclusive kosinzidde okubanga ate otulabira ALLANCRUZ gemanya nyongera okwanirizaako yonna gy'otulabira mu nsi yonna gy'osinzidde okubanga ate otulabira tutuuse okulaba nga ate tubaako ne kyetwongera ku ggwanga oba oli awo naawe ale atogyesa amaaso olunaku olwaleero oyinza ogamba nogayi ALLANCRUZ olunaku olwaleero otambuliddeko wa naye nga teweerabira tuli proudly powered by Marus Bridal Center. Tulina bannaffe aba Nile Cargo, tulina Africa One Tours and Travel ne Hasi Beauty Parlor be bateekamu ensimbi okulaba nga programu zaffe zino zitambulira ddala bulungi nnyo bulungi ddala. Olunaku lwakutaano tuli mu weekend mood, ffenna oyinza otulaba n'ogamba nti n'abagenyi bendi nabo noga yi naye lunaku lwa weekend tuli mu weekend mood. Ku ntebe mu interview yaffe gye nasoosa obbawa nabadde ne acidic vocals nga banyumiza engeri atya yafunyemu owa brand ambassador wali okuva mu kingdom eyaffe eyebusoga wali eri naye nga olulimi lwe tugenda okukosa olunaku olwaliro okusinga just bino njagala batemera mangu olulimi lwe tugenda okusinga okukozesa lugenda kuba Lusoga naye nga era tudda mu bigambo acidic bye yazze atunyumiza mu mboozi wali eri emabega mu interview mwasusa okulaba obwakabaka bwamukubira ne bumuwa ate ne bumugondomulako ekitiibwa ekyoweekitiibwa kati omusajja yatugambye n'agamba bw'omuyita acidic tayitaba naye bw'omuyita ow'ekitiibwa ayitaba. Kale tulina minisita ate nga mu mbeeda ow'ekitiibwa Maama Hellen Namutamba tulinaye ono nga n'atwala ebyobulambuzi tourism and heritage mu Busoga wale wetuzaalibwa wetuva so mwena abasoga kibakakatako okutyama wansi mwamana yetuva mwategeera bulungi era nga ndikwenda okumwebaza omulundi ogusookera irala okuyikiriza watyama kwano ku mukutu gwange ALLANCRUZ niwe ow'ekitiibwa wa minisita gwensoose okukyazaako wano okuva mu Busoga yetuva ekyo nkyeyanza ino okutwongera okutuwa amaanyi ng'abavubuka kituwa amaanyi mangi nti emirembe gire ba minisita nga tibali approachable aye bwe tubani ba minisita abali approachable nga iwe ate nga twaboine n'asidiki yena mu mboozi yatukobya tuwamugemye ku mukono wamutwala embuga ewayise bantu bamugemya ate
obukulu obwokuba nga n'omu ku bavubuka abajja okuba ku musindo ogw'okubona nga abavubuka bamana ebiri e Busoga ebya tourism abayira atukumpayira ku lusozi namubuuza lusozi olwo luliwa ze nanga tiidi so bingi ino byetujja okulingiramu okutunulamu ku wano aye ng'okusookera irala twenda okweyanza maama nkiidi abavubuka bangi bali tubona era kyongera ino ku mukutu gwange guno respect ebaanene ino gye bayidde okumpa kuba nti obona ALLANCRUZ ati amya ababedde oti ekitegeeza ali ku level yindi aye maama nendola museeku ku bantu abali kubona omulundi okusooka oba oli eyo guno omulembe abandi abali ku social media yaye nga tibayidiye bava Basogaye tibayidi na baminisita bayibwe tibayidi bifa mu Busoga tibayidi bayidise bantu yenka yanjye otandikira abo nsiimye ino Allan amaina gange Allan abakobeire ninze omumbeda Hellen Namutamba nenda okusiima abagoberezi ba ALLANCRUZ. Allan mukobeire nali mugoberezi we okuveere ng'ali ku Record TV so ng'akaali mulenzi mutototo kati afunvuwaire so nenda okubebaza abawuliriza abalungi guno omulembe gwaife guno omulembe gwa digital era omulembe guno muvubuka ate omulembe mugabula nenda okusiima ababa ku mitimbagano mbalamwisa ino baleetera okulamusa okuva iseife baba Kyabazinga Gabula wokuna aliyo atembeeta Busoga ate abenda ino Kyabazinga afunvuwe. Wow. Awo wene mama ndikwenda onongerere ku position ya ifaawo bayiza okuba ati ALLANCRUZ atemye ebigambo ayira mu bigambo by'omukulu tabiwoomyaye bayiza okuba ati ALLANCRUZ ayambire oba ayambire bifu ALLANCRUZ oba akoze ensobi oide abaana abo. So I'm the Minister for Tourism and Heritage bwa Kyabazinga bwa Busoga. Ninze Minister atwala ekiketezo eky'ebyobulambuzi n'ebyeira mu bwa Kyabazinga bwa Busoga. Nze Minister w'ebyobulambuzi n'ebyedda mu bwa Kyabazinga obwa Busoga. So mbayize mu bulungi. So tulina omuntu omutuufu nti bwe batuli kubuuza baddaada baavaawa biki byonna n'ebyo byene era n'ensonga enkulu lwaki nenda okwinonola wano abantu baife oidi Abaganda Abasoga Abanyolo Abanyankole tuli bantu mulala kubanga ensimuko yaife y'Abasoga tuva Bunolo era baba baali bamutwikira okumugemya obuyinza bwe okutembeeta Busoga iseife Kyabazinga dada waife okuva e Bunolo yaida omukama yaliwo mu 2014 mu September yaliwo era naye agemye omwana we engabo edifuga Obusoga kaire mwako bulungi mama dada owe Bunolo dada omukama owe Bunolo gafa busa mu 2014 September on the 13th September 2014 dada waife ne yaida yagemye engabo mu idukulu we efugaki etembeeta Obusoga. Lwaki tuli wano oidi abantu bajja babona bakala ntofaana Basoga kodi tofaana so mperano omuntu tasobola katofaana Busoga nga tayidi Basoga n'abaliwa. Abasoga, they are the most beautiful people in the brain, the body, everything of us is so beautiful and attractive. Kubanga ife omuntu yatola knowledge eva mu badada be Bunyolo nase yakubadi kuleke kyoga naida nase tolinga ekagulu wetujja okwogera ku lusozi n'abeeyo n'amana nti mperano nino olusozi luno Katonda akuwaire wisdom luli ku enanda luli ku emiti luli flat wangulu luli ku caves mwosobola okutenduka tikikolebwa muntu munafu wa bwongo. So waliwo a saying y'oluzungu that the wise people come from the east. East begins from Busoga. Kasosala nairo ng'otandise eki east. Woosookera newaimwe awo na wava ba wise men. Abasoga niifo tuwaako abasigaire. So ife Abasoga twava mu ntumbwe d'Abanolo.
n'abasoga bemutubona ife abasoga bava mu Banyolo so abanyolo babadada baife era toyagananga munolo n'otamuwa kitiibwa abanolo abo bava mu Bachwezi n'abo abanyankole batoolo kodi banane bava mu Bachwezi ankole bona bayida mu Butoolo baveeyo bayida mu Bunyolo memale bayire waife so we are one person ife abasoga ife bobona abaganda balina bona bali ku entumbwe de bunolo that is why we are one so ife tuli balala era ekintu ekikolebwa ebusoga obwakabaka bwa Buganda bukiwagira ekintu ekikolebwa ebuganda obwakabaka bwaife obwebusoga bukola kyo bwakyabazinga bwebusoga bukiwagira era ni wano wetyaime wano CBS BBS bali kuba obulango bwa Kagulu at no cost bali kulanga video yaife ye Kagulu at no cost because of the brotherhood and sisterhood je tulina the ancestorhood eyaifere yeira wabona ano duzi kati kiro yajja ku mukolo gwa kabako gwabeireyo and if you saw that hug eya oweekitiibwa Mayiga ne oweekitiibwa Muvawala it was so blendy nga it's so natural ngoli kubona era nti omuganda we n'omuganda we baaganaine you get it so if abasoga Katonda yatuwa ekintu kirala yatuwa obwongo Katonda yatuwa omukwano ezirasinga musoga kwenda ife obwenzi bwe tulina imwe abasoga abali eyo obwenzi obwaife you cannot equate it to any other region omusoga waabasazeewo kwenda muntu ajja amwenda with one heart we don't pretend omusoga waaba ajja akola ekintu tulina ekintu kyebeta determination omusoga waaba alina kyajja okola akikola n'omutima ogu mulala omusoga talimba omusoga waaba ali kwenda aida kwida kukobe nti Allan nze muna ndi kwenda when omusoga says sorry aida kwida kukobe ati muna soniwa do you know how deep it goes to your heart to your nerve muna soniwa era ezira muntu aida ng'oniize niwo abanga ti musoga waife aye ngaide ekigambo kya muna naida nakati muna Allan soniwa it goes deep. It is beyond even the word sorry. Aye aba akobye munange ndeka. So abasoga okuba inonola wona woli if you're nearer to Emsoga or your friends to Emsoga just to know you have a legitimate friend. Amen. Tajja kuvaamu aida kubererawo ate wabatakwenda abatakola ki? Takwenda. We don't pretend. Now. Okay. Acidic oida kulamusa ku bantu owekitiibwa Acidic kuba wankobye bwenda kweta owekitiibwa yatukobya atwetamu owekitiibwa tavugira wakitiibwa mwene wakitiibwa owekitiibwa Acidic obwire buno bwene katulamuseeku naye tutandike kwa mutemwe nemwe n'abali kutubuliriza n'abali kutubonanize Acidic vocals daluliko boy osobola okundetaka kaire mutwahiru nga sadno ngala nimwe mukobeire wera mu okundetaka totaire ku wakitiibwa tida kuvugira ainga just we are here just nja kwebaza mwe bali kwenda Busoga mwe bali kwenda Abasoga bali kutuwanika nja kwebaza mama owekitiibwa omumbedda Hellen Namutamba. Thank you so much for giving me the opportunity. We bali kubona data ability in me wakuboti Acidic you come ku team tukole bukalamu era nebaza ni safe kyabazinga baba we bali yela kusima wakuboti kankole n'omwana omwise mina. Thank you so much. I'm really very humbled. Nebaza ni mama Kadaga muna we bali how did I get to know him? Mama Kadaga we bali yela mama alitwala Kadaga we bali kwenda Busoga we bali na kugema ku buli muntu gosobola wakoboti ono nja mugema ku mute weigulu era we bali no buli chokoliro Busoga we do appreciate. Okay. Awo wene wetujotandikira nga Acidic amaliriza yawo nga bwentandise nakoba nti abaana bangi abatabali abavubuka abasada abakulu abaami buli kika kya muntu aye nga Musoga buli omu aliyo twende okumana criterias ki edagobereirwa oba mwalingirire ki oba wafunye otya eisanu owakuba oti mu baana bona abemba
twalonda acidic vocals oba balonda ya acidic vocals okukiikirira tourism and heritage bole yandikobye yiyo omuvubuka nga alina enviiri bona bali yeeyo aye twenda okutunuulira n'okwongera okuyizaamu amaanyi abavubuka abali eyo batunuulira ki kuba nkidi bangi bajja kutandika okwebuuza nti kino kyalaza amaanyi mangi akuba nti muvubuka muto kikulu okuyizaamu abavubuka abata amaanyi aye basigaza ekibuuza ati balingirira ki nga bali kulonda twenda okumana ya acidiki bamubona batya ya acidiki bamumana batya ensonga ng'edo okuba ng'ataime mu ntebe gye bamutyamizaamu neyanziza ino Allan ekisooka ngana nebaze ababonibo nti ku mukutu guno gwa ALLANCRUZ kwe nabona mutabane wange ono ng'oli mu interviewing like we are seated so your interviews are very important damaani ino wamu interviewinga wamubuuza oti ki ekyavaako ayembe olwembo ndi Musoga olwa Busoga yakati olwa love gy'alina eyayise ife Kyabazinga ni Busoga then wamuko okay oyina love wayembera ku Kyabazinga yakati no I have tried you'll try to bring out that interview ogizeemu ku abantu bagibona yakati nagezaako aye nga tifunanga ki mukisa wambuza did you try yakanajjayo ku nga nenda bampa omukisa nemba etyakola ki tyagufuna yakati era nkalwana nenda nfuna omukisa nembere kwani ise ife Kyabazinga it kyangemaku ino kubanga ife baba Kyabazinga asinga kwenda imwe bavubuka baba Kyabazinga asinga kwenda abaana balina talent mugitooleyo abenda ino ngayo mukiwulira era abaana bali ku TikTok abaana bali ku YouTube abaana bali ku Facebook nga mukozesa bulungi emitimbagano gyaimwe mutegeere nti ise ife Kyabazinga abenda ino era abafollowinga mbeera ano we nakawuliriza twali mu process ey'okulonda ey'okwidentify nga titulonda but we identify the tourism brand ambassador way back twali tulina Maro was my first tourism ambassador yakola emyaka 5 so nga ndi mu identification period so nga nja nawuliriza nimpulirize nemboningi aye nga tuli kunoonya omuntu alina passion waliwo omuntu ajja okwemba olwembo lw'ekisoga ng'ayenda target y'abasoga afuna akasente wabaawo omuntu ajja okwemba olusoga aye nga passion ye niise ife Kyabazinga ni passion yeyindi nga basoga nga ye kyayenda is because is a proud Musoga aida akitoolayo so najja nga mpulirize nemboningi bwe naggwa ku lwembo lwe ku TikTok ndi proud okuba Omusoga najja ku YouTube nsobola okuwuliriza olwembo ki olulamba wenajja ku YouTube mpuliriza olwembo olulamba nagwa ku your interview so when I watched your interview wena wakoba nti ojja kufaayo ino obone ng'omutuusa paka lwanaatuukawa mu mbuga sebo yatuuse you did your job I did so my I job. want to congratulate you sebo webale ino omulimu gwe wakola and I want to congratulate my son yena yakola bulungi the interview was so good it is what inspired me to look for acidic era namukoba nti nakubwaine ku interview ya kubanga gundi yali TV video eyandi Musoga so the only video enabona omuntu nga ate ayogera nga ali kwogera mind ye it was on your interview so it was because of your interview Allan that I appointed this boy. I'm humbled, man. It is because of your interview that I looked for him. Wow. Kubanga yayogera ekimuli ku mutima ate ezira kyenkola nga tumaze kusharinga ni bakama bange Mama Kadaga ni mukama wange mu tourism is the chairperson of Busoga Tourism Board. Baba ifaise Kyabazinga kubanga ayenda ina abavubuka. So yena abanga ayina otegeera ebintu bino. So I shared out the song and the feedback was good. Namunoonya, he was not a bad boy. Yaida namubuuza, of course went through some interviews. Olwembo lwandi Musoga wemba muluwuliriza abasoga twalukyusiiza lwakyuseemu lule lwali okusooka tini luno lwe twamuwerereko olw'abambasada
twabutwaire mu abeti mwidingo ono omwami ono gwe muyina wano mwisemena so ono mwisemena abandi babe bati baidi mayina ge matufu nti ni kakaire abandi bati baidi yazalibwa mu lwembolo twayongeire mu kubanga mu lwembolo what attracted me more yayogera because for us if being Basoga is also an attraction. You didn't know? Omwami omusoga is an attraction. Obero chidi? Abe. Omwami omusoga tanobya mukazi. Hey. Abe. You know we shall get time ndinde mbakobere wano. Omwami omusoga n'omukyalo omusoga. Why they are tourism attraction. Omukazi omusoga tanoba. Waba yaidi ate omukazi omusoga waidi okufumba tafumba bugaiga afumba musaada. Iwo mulimo go bawo. Bawo, you know what I mean. Be there as a man. Ayo bali andaji obali achio yakola gwa kuzalira omukazi omusoga niwo ofuna mwali kwawe n'omutaako aida competing anole kuzaala bana to show you that indeed I sleep with my man and he does his work. That is a musoga woman. Omukazi omusoga tajja kuiba bintu munumba yo be yajja kufumba musaada kyova obona abantu bakati abasoga tuli balogo. Why? Wanga yetajja agana musaada we to go, you'll fight for what belongs to you. So omusaada omusoga yena engeri mwe gye muli embooli ni muli envuluga, you're those among the finest men in the house. Nti omusaada omusoga will give you the quality of love. That is why you're a tourism what? Attraction. So omuntu wafuna ku mwami omusoga tayenda amuleka. That you can testify yourself. Because you give that quality love to a woman. Toida kwagana musaada musoga nga ye ali after sente da mukazi. Era abasoga batono ino boyagana nga n'omulenzi omusoga ayenda omukazi omukulu. Bajja mu range yabwe. Toida kwagana mukazi musoga nga ayenda kuyiba mukazi. Ye akanya bikolwa bye byalina okole mulimo gwe gwalina okola. So ekyo ekintu kyona yakyemba nti abakazi abasoga abalungi obagana busoga tuli bagezi tuli bamaani tubeire wano bamama kadaga tubeina abo the most powerful women you can talk about in this world. So tulina abami abalungi Kyabazinga is one of the most handsome that we have on this planet. So tubeire n'ebintu ebirungi. We have source of the Nile, the longest river in this world. You find it in Buwangwa, in Busoga. So if you come to Uganda and woba toidye n'okyalira ku waifere oba toidye mu Uganda. Omwana ono yayimba yakati we are the pearl of what? Of Africa. We are the pearl of Africa, we are the pearl of Uganda. It is only in Busoga where we have a table mountain, a table rock. Olusozi olwo table rock eyo wangulu eri flat. It's only in Busoga. Luli flat mwidabona ate eriyo n'enanda wangulu mabaale. It is nowhere. Yeah. We have enanda ate ya mukisa because you know self-embedded lake in the rock. It cannot be there for no reason. So you omusoga atajanga kukunsimuko yemwe Busoga. Obo ine bikutawana, then there is a problem. Oyina okujeka because that is our first home. Toba nanga ku rock ku mabaale nga wano ng'emiti giri omwo gyamera. Ng'emiti girimu. We have forests up there. Mama ndikwenda tujje mpola mpola. Mperano. Kubanga abasoga. Tetuyidi kye tulina. Lusozi. Olusozi. Luli kamadi. Luli flat wangulu. We mutuuka wangulu mutyama ezera kambuliri ruti be luli flat. Luli kunenumba. We have rest points there amayumba galiko. We engaged the president yakaida emirundi ebiri. Bwe yayida twamusaba otuzimbira amadaala. So kuliko amadaala n'endegere. Ne bw'oyidanga onoiremu oli mukaire oli mulema oli mubba oli you go on the steps mpolampola pakali. Olusozi luli wangulu olina olutambula kilomita ng'edu. Aye wemba bangi. You have fun. Kubanga kuliko rest points kuliko obuyumba. So batuzimbira ku agambadaala batuzimbira ku n'obuyumba wojanga owumulira. Kuliku n'ekifaananyi kya dada Namutukula eyasooka okuva obunolo omunolo eyasooka omusaada
dada Namutukula we bamweta ni mukazi we Nawuddo ni baganda be but eyalidinga kuli ku monument ekibumbe bakituteerere ku so government eyo nenkolagana gye twakolagana nayo dada babetani Namutukula ni mukyala we Nawuddo batyo we bayidde okuva e Bunolo ni baganda be abalangira so they came 5 basettlinga awo era muwulira history efe y'Ebusoga nti abalonda kyabazinga diri enda 12 aye ende divaamu abafuga diri enda meka nedo so history of Busoga twidda kuyira tugibawe obanaba bagisabye abawuliriza kasaba nasaba mu comments banasaba mu comments ngonkobera so ndakwira ndire ni history mbawe history no mugitegeere ife ebusoga nife abalina ebika ebisingayo obungi aye ebika ebyo bye tulina abaana baife tibabidi so we shall get time twidera tubakobera ebika omuntu abantu batayinko okobera mu comments iwe oli wakikaki oyenda kumanaki obiwandiike so that when I come back nsobola okwira n'abakobera ki no yali kwenda okuwasa ebusoga ategeera omuntu gwajja okuwasa ekyo era bana ndikiriza maama mpiseewo okukano omuntu kankobe ow'ekika kyenkembo asobola okuwasa omuntu ow'ekika kyenkembo mu Buganda asobola okubayiza omuntu w'ekika kyenkembo mu Buganda ekyo ekintu kiba kizibu ino aye ife enkembo yaife ensoga abaganda balina enkembo wano damirundi ko dimeka odidi enkembo da wano odidi wano waliwo enkembo edamirundi ng'ebiri wano so inotegeera nkembo ki kubanga wana Buganda eira ndozo bakikaliwo abenkembo n'enkembo nga bewasa aye nga waliwo nkembo obe entono wabeerawo enkembo obe enene obe enkembo ki abaganda babidi so it depends woba ife enkembe ife ya Busoga aye kiba kikukakataku tuli muntu mulala mama oba baba ojaje otya mukwandula batayinka okoba ati fe tweddira nkima nono naye fe tweddira nkembo. Does it work? It doesn't work because we are one person. Kibati kikola. So culturally ife tukwadvisinga womba muliba muziro mulala. Kubanga enkembo waliwo enkembe entono wano etali ose enkembo nga kali awo katukatontono ife tukazira Busoga. Oyobo omutwala kubanga no tulina abaganda abenkembo batalya byenda na kodi naki. Tibalya byenda n'ekindi waliwo kye batalya. Wabawo abaganda abenkembo ngali ebyenda. Kati oyina okyawula. I've ever had that problem nganka ali muwala nga ndi ku university nga amaze okusoma naye ndafumbirwa so I also got someone wenkemba imamange wankembe yankanowe. So it was a no-go zone. Kubanga abenkemba abasinga bava eno bava Luweero okodi wa Wabulenzi basenka baje Busoga. Tubakulobera wenkembo. Wenkemba abatabita. Mbaire ndikwenda okukifuna ku yoli kubanga nakibuuzaako ni dada wange yankoba ati tikikola because we are one person nze nkobeire tuli muntu mulala tojja atola muntu wa muziro gwa Bunolo gufaanagana n'ogwayima omuwase ebyo biba tibikole muba mujja kuba n'ebisiraani gye bwidda so ekyo timukijjaamu kyembe mukole funa omuntu nga timuli bakika kirala ate oba okwayina omuntu mubuuze from day one munaiwe weddira ki because we are one person. Abaganda n'Abasoga n'Abanolo you cannot separate us. Mubuuze weddira ki wemba wafumbe buuzeeka muli baaki oba muli bampologoma nereyo natokola ki tojjaayo gyona oba tojja kyova obona nti wano muyinawo Bobi Wine wa mpologoma right ne maama wa mpologoma weyayidere akati onaabasenga wange it's because of ogwo omuziro aye tuli bantu tuli muntu mulala ekitulwanaganya byanfuna so when we go in culture we have to put all things aside twabanga tukwenda baba baife ni baba Kyabazinga baba ife Buganda ni baba Kabaka baba ife Bunyoro ni baba Omukama. Butya omuvubuka ali mu kwebuuza ekibuuzo of all people why acidic? So acidic ankobeire ebintu byayemba mu lwembo
then when nawuliriza interview ye nga alina passion eyokuba nti ayenda okwembera baba katono eri ekigambo kyoli kozesa itidi ninza akyogera bulidde obubi ekiriwa how do you call a song olwembo olwembo iwe olweta otya olwemba oluba lukwemba nga lukuzana oti olwembo lwayembebwa olwembo oluba lwawa olina lwemba ki then this one olwembo lwawa olwembo nze mukiwulenge oli kyogera emirundi nakuba ye oba alikola nze tekiwuliranga naku olwembo mbaire tekiwuliranga olina lwembo ki amaze okwemba olwembo nze kimu mbaire nkozesa lwemba so asidiko baire okidi ndi musoga mwene nze nandi musoga ye so mperano mutabane waife we yamala okwemba olwembo olwo lwalimu ebintu byaife byetwenda okupromotinga yayemba ku longest river eyaife yayemba ku bridge yayemba ni ku bintu ebindi so when amala okusharinga ni bakama bange of course I shared several other songs this one is perfect so yabita mu vetting of high level so iseife baba yasiima kyabazinga nti muwe obwambasada upon okukyusakyusaamu olwembo era bwe yalukyusa lwabita olwembo lweyakyusiza lulimu key tourism sites era ni kagulu erimu mwabaamu itanda wonka na wakaali rapid falls amayengo ag'amaadi ag'amaani nagakaali awo wonka agali ebudda gali itanda wonka so n'ebintu byaife byetuyina ebiri significant ebyomuwendo ebyamaani ebyobulambuzi yabitoolayo mu lwembo lwaba nti biviireyo bulungi niko twasinziira twamuwa asobola okuwayira olugendo lwona tulubeire lwangu he has gone through a lot of aludema lwiremu yalwiramu paka wetwakola ki wetwalubisa so twamwandulire Busoga tina ambasada ayina okutumbula ebyobulambuzi mbwakyabazinga bwa Busoga ono ambasada wa Busoga ayina okutumbula ebyobulambuzi n'ebitone theme ey'omwaka guno eya ministry yaife eya tourism kwe tuli kutambulira is creating job opportunities through digital and art tourism so okutondawo emirimu nga tubita mu kabwidibwidi ni ku mikutu kabwidibwidi n'egyo computer masimu then internet okubita mu kabwidibwidi ni ku mitimbagano no ne gundi ni art art n'okuyiiya so tulikwenda ino abaana Alan ndowooza you a beneficiary also of digital ono tyani mwene singa ti digital abaana baife bakoze ino sente because of digital twabeere ni fannad ng'alina ba followers kumpi emiliyoni nga imeka yankoba ati mama buli kyenina nkitwaire mu TikTok business yanka ati nfuna sente diwera every month because of bino ebintu byenkola so guno omwaka guno tuguweireyo abavubuka we want to promote abavubuka bakole sente nga babita mu digital wabwe gwe baliku aye nga bapromoting tourism and art how omwana ngono oba ALLANCRUZ ndikuwa obuyinza nkwikiriza you can now organize a tourism trip to Busoga wata wana emotoka do wabakoti okujja Busoga for 3 days you charge them maybe 300,000 for 3 days banga abantu wo oba situlo bakoti mwidda kuba na ambassador you will chill with ambassador of tourism na ambassador omuteku mujje itanda otwala abantu balambule tuyinawo quad biking ebusoga bine ebipichi bine binene bavugira mu jango I'll give you some videos you share with them
oba twale kaguru bajje ba hiking because you hike and you know it's good for your heart, it's good even for your body, and it's even good for your mind, because as you're hiking you're dropping some of the challenges you have in life. You're like, if I can make it up, then what really can challenge me in life? Ate oba oli kuninanga, you pray oba osaba nkoti Katonda kino kibe kiddemye, but nazam wemba ndi kujja eno wangulu zena ndi kujja kumpi ni Katonda. Drop some things off you. So by the time you come back, you're so tired. By the once bachina amasoga musule mujango. I hate someone who says ndi kujja for tourism ayo okusula walungi. Why? Go and make it yourself. Jo sule mu camp tent, mukuma omuliro obwire, muchine mwembe obwire wona buche. That is the experience of tourism. Bwe muvayo mwire mu town, the third day mujje ku source of the Nile, you go for the boat cruise in the evening. Iwobanga kukulya atendu bayagwa ng'oliku wabonanga nderu yaira mu yellow, yaira mu ka reddish, yaja bwezikira, yaja bwevaku, then yaja zu. Oide myaka gyose okuwangala. Try, take your fun. So you can organize wa mapping out, wa mananti omuntu wabasaswire emitwalo 3 for 3 days. Transport is there, accommodation eriku, emere eriku, and they'll have fun. Mutambule ni mobile music wine. Have fun. If you don't have fun, you'll die. If you have money and you don't spend it, you'll die, and other people will enjoy it. That is the ideology and philosophy of tourism. Enjoy your money. Eat your money. Lya sente do. You don't enjoy it, you'll die. Katonda ida kuitanga oli wano ne million mu mpale ng'odemye okulya yako emitwalo 3. Katonda will say you have no purpose on earth and you'll die. Iwo innocent ayi bakukuula bukule. Lwaki bakukuulanga iwe mwene toddirya? Why do you go with the girl outside ali kulya nkoko, trapia, whole fish? Iwe oliko otibampe kusoda koko. Ayi nga yali ku wine. So you'll die. Why do you die? Otenduka n'ebirowoozo omuwala yandire enkoko yange. Tena okugema kuwaire. So end result you do what? Ogani oyo bali innocent de. Offer. So ogani ojja kufa. Oba toyenda kulya sente do. So tandika okwekola ku omulimo. So that is tourism. Tourism is everyone's business. That's why I've given you the business. So on Ambassador omulimo gwayina is to make sure all the youths who use digital mwina okola safaris to Busoga. Abantu batwale funa abalokole obatwale tuyina sites edda abalokole edda abasabye edda bakatuliki. Iwe Allan obera okidi nti kuba amataza abali na mugongo tuyina ku babiri abasoga. Did you know? Tuyina ku St. Matia Mulumba Musoga muzaale wa Mayuge. Yave St. Matia Mulumba muuli amba katuliki. Waife muzaale wa Mayuge. Mayugao ne Mayugao. We bamuzaala bamweta St. Matia Mulumba ekigo kye kiriwo. Get the believers, take them to intercede. Ife nifa abalina omuzungu yasooka okuyitibwa omwidukira Bishop Hannington. Gwe baako bati there was a miscommunication nti Kabaka yakati bamute ife twazo ati kumuyita oyo Bishop Hannington bamuyitira Busoga. He was the first martyr in this country to pour blood for Christianity. The first one before Bena Mugongo. So if you want that first attachment with God, go to Bishop Hannington. Waliwo amaadi ge yakozesa nkubatiza abantu ga mukisa galiwo. Waliwo shrine tiga wao. Tiga kalira. Go there and dip there your head and pray. And say, because this man died here and poured blood because of Christianity, because of our well-being, Katonda wange ndidye wano. Tuina weyaninanga n'abuulira enjiri. Why don't you go and raise there and stand and pray and proclaim and do everything? What fails you to do that? Kyekikulobera okusiiba enaku 3. Dry 3 days at Bishop Hannington's site. Go and fast 3 days. You come at ALLANCRUZ show and give a testimony and say, Minister Royali one, Yakoba, nti tujje tusiiba enaku 3 ere ku lusozi. You can go for dry, you can go for half. You can fast from morning, then you break in the evening, and then you pray. But you know, abantu bakobera nti mufunenga y'okutaimu eyeimwe ni Katondawo. Atenza abantu bakobera nti you cannot do things at the same time. Either sabaino or baloga. 2 things. Choose where you go.
ayi woba oli mulogolo gaino ate funa abalogo abatuufu, you'll be successful for sure. Ate woba oli musabi kola ki? Saba ino. Ate seek where God is. Tikuwulira mbu wano waliwo nabbi Uganda, they pray for me. No, seek God you as a person. How? Saba Katonda ng'ogyotenduka iddaala otakyayenda okole. So if God tells you to first look for Bishop Hannington, go and first from there. So as you're touring, you're seeking God, ate oli kufuna emikisa. Twaba ni Gonzaga omuyidi ali wane na Mugongo. Wakaliro gye bamuzaala yeena baba waife muganda waife mubala moji Gonzaga yava Musoga. Ife abasoga tulina but abaduliza aba abali awe na Mugongo baife. Twaba n'omuduliza Bishop Hannington omuzungu yasooka oyiwa omuzaayo omuzungu. Abazungu nabaleeta enjiri oyo yagireeta naye afiira awo waife. Kyekikulobera okujjayo ogema ku mabaale ko yafiira. Bwe baamuyitira wale ojjaawo wagema oti guno omusaayi gwe wayiwa gwina okola ki? Okuntoolako ebibi. So there is everything in Busoga. Tulijali. Niwenda okujjida ife. Omukolo omukulu to celebrating buli mwaka okuidukira badadda baife bwe baatuukira nga bavaawa e Bunolo. Every August, every year we celebrate. So this year tuli celebrating okuva nga 24 paka nga 26. Aye ekyomuwendo ekiriwo kyabazinga yasiimye nti ajja kuwalampa n'abasoga. Kuwalampa okutegeire. Kyabazinga mwene baba waife ise bantu kisegesa kitali bwansolo. Buli ayenda okuwalampa ku okumpi ni baba waife kyabazinga nga walampa yo muwayamu. Ajja kuwalampa kwa 26 saawa ejo. So oyina kwida kwa 24 olye life. Wanga ejja kubaayo okusomesa okwebika, edda kubaayo exhibition, edda kawucha, edda kubaayo amachina amasoga, edda kubaayo ebyokunwa ebyeyira, ebitamiza nebitakola ki? Nebitamiza. Tonto nikwete. Ne omwengo ogundi ogwabangayo n'omubisi. Omubisi ne yabanga soda tonto nga no wabanu. So bijja kubaayo ate ojja kubona wale oidabo nale nga bali bisoita n'ebigere. Banaye muyidde ate byabwerere kyabazinga wabati bayidda kusasula yasiimye erensi muko yaife yabwerere. Kusendesa bigere. Kulya iwaida na sente do tourism oida ne sente do nga bwenkobi and you be happy. So there is no entrance fee. Muyidde mubeewo olunaku olwabiri nadditi. Wajja kubaawo bano bambassadors ajja kwetaba embi baine era abembi abali emwemwe nandi bakubiriza register with acidic mwide mwembere abasoga baida kwemba obwiro okucha bona anti wotuka ebisogo bamusoga. You didn't know ife twawamba Busoga ni weyagana buli kabira erimu Spice Dana yena Abayita Musoga ero idabo na Abayita lwasooka okwogera. Wano twalinayo David Lutalo yaida embalo embo lwa gundi lwa Ezira yalukuba wale. So you know, so olunaku lwa 24 tujja kulonda ba Miss Tourism. Ejja kuba Miss Tourism Busoga n'aba amasaza ekyendawulo ekiriwo nti ffe baana lulungi baife tulonda buli saza liba nina lulungi eisaza lyo lya Kigulu. So Kigulu omwaka ogwere yali namba 2. So kuluna iddo wagira abewayimu. Aye Ekigulu mwafuna ku Miss Tourism Uganda gwe naweereza okuva e Busoga yaidda wano yasinga bona. Kyeru. Yamaya aje afuka namba 5 munsi yona. Kyeru. Era kati ali London ali kusoma. So abantu b'Ekigulu mwena timuli bangu. Tituli bangu naye timuli bangu era kati muweereza Namutamba aboti mwena muweereza ali kuimproving mbulungi bana bena Mutumba balese balina ambassador so mperano 25 twidda kuba neje emikolo ate tukina paka bwire kucha then kwa 26 iseife yasiima okuwalampa n'abaana be kuncho sawa ndala ngali ku lusozi ali kuwalampa ngaira ng'abaana bamukiniramu nga tumulaga bye twakoze. Nga yena alamusaako Obusoga nga tusigala nga tuli dance kubwerere. So eyo ni program gye tulina aye nga tourism sightseeing ono ambassador wuno ayina omulimo gw'okubatambuza ku sites dona ate n'ekyokubiri mukozese digital mukole sente. You can make money. Ebintu byenkobeire. Can you fail to sell one tourism site okutwalayo abantu? Bewa bunafu. So abantu mutakoma kuba wa information mubatwale mu reality.
Yes. Awo wene acidic. Wanje. Nga tuli kumaliriza kuba maama aboneka alina yalina okuba. Abantu bali kwenda okuwulira kukemba ke twayizeemu. Kewalongoosa mu meemalo obwakabaka bwakoba ati obwakyabazinga bwakoba ati kale ako ne ketujooja nako. Benda okawulira ku nga ni maama ati ayime wano nga fena tuliwo n'aba bali tubona. Akemba kandi Busoga kene ketwatereeza. Funvu wa maino gangwe ina baba chabazinga ninze mutabaniwo asidikivo kozika kaire ndi mwisemena. Nzereka ndugira olusoga lwange kuba nibentegeera. Era leka mpagira obusoga bwange kubanga yenviira. Baba chabazinga waife iwe wangalo bukedege bufe. Era baba oli maino gangwe ino oli muti gwa mawa. Toninika mbananga obusoga buleire idobo namadya gaitanda ebirungi bingi yewaife n'olusozi kagulu gye tusimuka. Wow. Obitege wabitwaireyo? Kemba kamaani So powerful. mama. So powerful. Message ennungi. Yeah. Okay, nga tumaliriza mama ebigambo byebisemba eri abavubuka abato aye nga nze ng'omuntu ngenda okukwebaza okutaamu amaani okugemagana n'abavubuka emyaka gyaife. Baminisita bangi tubabona aye nga okubatuukako emyaka gyaife kizibu ino era nenda okwebaza baba kyabazinga okutulondera maama waife omumbeeda Hellen Namutamba ntubana watukolera baba watukolera mwongere tujje buje maiso kuba kino kye twenda. Kuli n'abandi bona batukolera ku bati bagezaako kwika wansi bamana abavubuka ni mama alitwala Rebecca Kadaga ombonanga omuvubuka mwavaayo nga Musoga nga muto avaayo yamugemaku. So ekintu ekyo tukakyetaaga ino n'okusima kwange kwenenze ate nze zeena okusaba okwange mu idiro lyange awo nalekawo space awaje ekifaanani nga ndi baba. Nalekawo space yange era akazigo Land Road namukoba munaawo waisa ife kyabazinga nalina okutyamawo ojafuna odakifuna ekifaanani mama bwokobye 26 yesebo tikyenda mu muntu nisa ife kyabazinga akiwulira tuli babiri tuti ajja akikuwa awoni guno omulembe mugabula ate mulembe gw'abavubuka. Nenda okukusiima Allan nti webale kwogeranga Lusoga webale kolanga program da Lusoga asiima yava awangala ate agaigawala. So musiime yemuva mwida agaigawala ate mwida kuba wangazi. Nenda okutumira abawala baife ni batabani baife aba ku TikTok abaana boogera Olusoga. Nenda okutumira abawala baife ni batabani baife abali mu UAE abali Dubai Saudi Kodiwa nense dende dindi abali UK US Canada Canada wali omusoga Boston wali omusoga baina street number. So omusoga ali London acha. So nendo mbenda ino kwa zena nali kumukubi wacheyo mu Europe. So mbenda ino ate mwebale oidibulu oyogera Olusoga nga oli outside home owulira ng'oli bayita Mbogweka. So ni mwabali e Kampala mwongere ino okwogera ino Olusoga mwidafuna emikisa ate mwida kuba. So mbenda ino mbendeza birungi byerere tubalinze okuvanga 24 paka nga 26 omwezi guno ogw'omunane kagulu ovaidinda waire kamuli waire buyende. Olusozi lwaife ni werule namba yebasobola kuba kwabenda okumana ebisinga olayinza okuba tasobola kujja ku eno trip aye nga yalienza okumana bwaba wazira nteekateeka eriwo asidika kujja asoma enamba ye kubanga obuvunaanyizibwa nenda ye n'abuwuliremu and you read out your real number. Gyoba osome ye neeyo awulira akazito eyo akazito ko iwe nga ambassador some enamba yo abende ebisingawo bakubira ono abe bizze ategeera omulimo gwakola ki ogwo oidi babembi bakati bagema masimu kodi tibakola ki but when you are an ambassador you've got to interact with the people directly. So abawala bali eyo bulida be banonyanga acidic ajaba wakanamba ate abawala babaire balikoba nti engeri gye yafunye ebintu
kyayagwire mukabola bana asidiki yabakoba ati wazira naire anti mperano n'akabola tikabwe kubanga nakobye nti woba n'esente n'odigabo jafa dibadidde so nenda okubasiima bana ndi kubaniriza dibadani dibadiddo so mbenda ino katonda abankumire tubalinze ebusoga kyabazinga afunvuwe enamba eri 07 59 70 85 86 07 eri 0 musanvu mulusoga lwene noti musanvu atano na mwenda musanvu kinana na itano kinana na mukaga onkubira twayogera bukala mwino ojja kubanga oli kwogera n'owekitiibwa ambassador acidiki vocals ate mutera bya tuli kujja kagulu tutandika ngena kudo mwezi ina 24 paka nga 26 mwana mwide tubeyo then ni mwabembya mwana kide bandi bali ne namba yange akisobola okungona kwa komoti acidiki nja kuba era nsobola ni kwenda okwemba then tukute ku list obenga wena osobola okwemba musada wange wezaida ayembe munku yes that's what I've said baliwo yanko yati wamata victories ko Dr. Rose bakati wa wife musoga ino aye akola ki muna Victor Rose so when aida mama Hellen Namutamba abuziza oyo bamunkobera musoga yokola ki akola ki ngati tukali muwulira akamusayira munkamuwe muna Victor Rose enembodo ndiwuliriza bankobera oli musoga aye toli kutoolayo kale ka busoga okola ki te mama bwakoba nize ndakumunonya kumwene so yena tumulinza ide at least ono Black yaida yayembako John Black so yena tulimu etaide nimwe abaganda bali eno abanyankola nga mwafuna kuko obuwomye busoga mwide tubalinzi ate tweda na mukazi Johnny Hogani yena ide mama yako mwana mwina kuida obeje kagulu tweda na mukazi ate ife tulina abaami n'abakyala tulinabo abalungi so abali single oli watu walizima abali single mwide ate you know we are all tourism attractions so mwide nga mwesibye diti ibiri so tubenda ino webale ino abawuliriza abo n'ababoni mbenda ino mama akasembayo kanu akasemberayo ddala waliwo endogera yeboogera ku basoga aye nga ndi ku bulido nenda okumana eriyo kituufu aye nga bwenkufunye owatuwalizimu and kigambo kya minister wa vibe mama akagambo ke bakoba ati mukamugandawo otwala butwaye wazira nsonga kituufu kasaba nga azira bulwaire kituufu eira nga iwe alani woba okoze ebyobugaiga byo ozaire abaana bo mukaaga mukyalawo omukyala wo mwidi erina oba tolidde ni nani omukubo mperano woba ozaire mukyalawo abaana mukaaga ozimbye enumba do olese business do aye nga mutowo ni nani ni mutwahiri akali kuwasa mukazi oba nga ayinayo aye nga aliwo ate nga gowesiga okutwaza emaali yoki mu maiso n'okuzaaki abaana bo bw'oba nga waffa omukazi ono omuto okusinga okujeruuyi mu bakiddi ajja afumbirwe n'emaali yeje ono yayidanga mu maka muno yasikira naki n'omukazi yena yayongereza ku baana ayongera kubanga baba Luganda ne Buganda kiriwo ne Bunyankole bwe kiri it is in culture so mukaganda otwala nga maze kufa totwala mukamuganda nga kali mulamu muno baida kutemere jambi aina kumala kufa ate yakuleke obusikire ati muna ebintu bino biki aye byalero bizibu mala kukebeza muganda olera ayinza okufa walumbe kayona wajja wagwa mugapa aye nga it is not advisable tuleka bakuliya batwale ngabo munumba mukaliwo mutetenkania kali mama chikobya bulungi ino so omucholi wange Hogani adijja bobojizo oti ensonga je maiso kale njagala bebaza mwe namuna abadde muvajitane ndokutoke sazu na tumaliriza boba ulirango inacho tanoze bulungi comment section ejja kubeera wansawo mama ikiriza idakwidanga wano atuwenga yoko ku musomo na life abana generation ye n'abataidi
bya buwangwa bwaife bulungi aida kuidanga wano tumubuuzenga mukola bibuuzo tumukobe nti muna maama wama omusoga bwakola ati aba mukyamu nti abe omukyalo omusoga akola ati omuvubuka omusoga olina kukola oti ensonga ngeedo atuwayire muku kuba buti maama senga byona ni maama waife baba gwe yatugenya kale nenda kuba nga kyenda kusulika ku wano aye musibe bulungi olwaleero mwirabe. Thank you. It was a nice show, I think. Ku Mukisa Habo Clinic Kisaskulambiro Kasana Zone ye wali omusawo ajjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ng'agajjanjabya enkole ya habo ayitibwa Maama Mukisa. Maama Mukisa akujjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ne bw'obanga wagenda mu malwaliro amazungu ne bigaana ajja kubanga agawonya ng'akozesa eddagala lya habo. Oyagala okutikira ebintu ebiri original okuva mu America ng'amasimu okuli iPhone n'essimu endala, computer, laptops, ebyuma by'eddwaliro, ebizigo by'abakyala, perfume n'ebirala bingi. Weekwate Nairo Cargo Carrier e Boston okutikira ebintu bye byonna. Teweetaaga kutambula kubinona, beesige babikuleetere w'oli. Nairo Cargo Carrier ekuguliza ebintu ebiri original ku mikutu gyonna mu America nga Amazon, eBay, Apple, Walmart, Best Buy n'emikutu emirala mingi. Olwo ebintu bino n'ebitikka ng'ekozesa emmeeri oba ennyonyi okutuuka w'oyagala. Nairo Cargo Carrier tusangibwa ku kizimbe Masengere Emengo okulira na BBS Telefina. Okumanya ebisingawo tukubire ku simu 0700 389 155 oba 0700 389 147 oba ku website www.nairocargocarrier.com. ebintu byonna osobola okubifuna naye ebiri original nga biva mu America. Nairo Cargo Carrier yebireeta. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby. Tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwe kansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty.